bro, trek, mas bro, wih, trek mas bro, trek trek, trek, mantap mas bro. Oke mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, semoga kita sehat selalu mas bro ya. Oke mas bro, hari ini saya memancing lagi ya, untuk spot masih di kanal-kanal kecil mas bro ya. Kita mencari kocolan. Oke mas bro, nggak usah lama-lama, langsung saja kita uncal-uncal. Oke, mantap. Bro, trek, bro, trek. Oke mas bro, alhamdulillah mas bro ya, pagi-pagi udah disambut ikan bujuk mas bro, walaupun ukurannya kecil ya, tapi lumayan kita syukuri mas bro. Oke, mantap. Trek, trek mas bro, trek, trek, mas bro, wih, mantap mas bro, wih, mantap mas bro, Alhamdulillah. Alhamdulillah mas bro, kita strike lagi ya. Untuk ukurannya lumayan mas bro, gabusnya hitam-hitam mas bro ya. Kita mancing mendasar mas bro, pakai umpan jitu. Tap. Lanjut. trek mas bro, trek, trek. Alhamdulillah mas bro, walaupun ukurannya kocolan mas bro ya, alhamdulillah kita syukuri mas bro. Lumayan lah buat sayur nanti malam. Oke, tap. Trek, trek mas bro, trek, mantap mas bro, wow, trek, mantap mas bro,
Alhamdulillah mas bro. Alhamdulillah mas bro, one cash mas bro ya. Untuk ukurannya lumayan lah ya bro, kocolan tapi ya lumayan mas bro, kita syukuri. Oke mantap, one cash mas bro, one cash. Oke mas bro, karena hari udah sore ya, saya putuskan untuk finish. Udah mau hujan mas bro ya, mendung. Untuk hasil lumayan mas bro, alhamdulillah masih dikasih rezeki. Langsung saja kita lihat hasilnya. Oke mas bro, alhamdulillah ya udah sampai di rumah. Hujan mas bro, hujan deras banget hari ini, jadi nggak sempat tadi ya lihat hasil kita di lahan. Jadi ini hasil kita hari ini mas bro, alhamdulillah cuman dapat 4 ekor mas bro. Untuk ukurannya ya kocol-kocolan mas bro ya, tapi nggak apa-apa lah, kita syukuri, namanya rezeki mas bro ya. Oke, buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ozi 96 mantap.